Krenimo na stranicu broj 80. Na 80. stranici pročitat ćemo zadatak. Pročitat ćemo zadatak u ovom ljubičastom pravokutniku. Pročitajmo prvo naslov, a zatim cijeli tekst. Čitajmo zajedno. Stavi prstić ispod prve riječi naslova i čitaj zajedno sa mnom. Pitam se sada, zašto kiša ne ustaje nego pada? Pitam dugonoge rode, ima li nešto mokrije od vode? Pitam starije, pitam mlađe, što je svadljivije od svađe? Imam pitalicu još veću. Zašto se stabla ne prošeću? Ima pitanje, možda najteže. Što nas za kuglu zemaljsku veže? Sve na kraju ozbiljno pitam. Gdje sve te odgovore da pročitam? Rekli su da zato postoje knjige, da riješe moje ozbiljne brige. Rješenja će, znači, doći po redu. Čim dobro naučim abecedu. Tito Bilopavlović. Recite mi, je li se ovaj dječak mnogo toga pitao? Je, zar ne? Koja je sva pitanja postavio ovaj dječak? Hajde, pronađite u tekstu. Kreni od vrha prema dnu. Evo ga, već u drugom redu imamo jedno pitanje. Pročitajmo. Zašto kiša ne ustaje nego pada? Dobro, što je još dječak pitao? Ima li nešto mokrije od vode? Točno. Što je još pitao? Zašto se stabla ne prošeću? Zanimljivo pitanje. Ima li još pitanja? Ima. Što nas za kuglu zemaljsku veže? Bravo. Jeste li pronašli još jedno pitanje možda? Jeste. Koje je to pitanje? Pročitajmo. Gdje sve te odgovore da pročitam? Bravo. Recite mi, jesu li vam zanimljiva dječakova pitanja? Jesu, zar ne? Kako smo mi mogli tako nešto zanimljivo pročitati? Zato što je Tito Bilopavlović naučio sva slova, pa je mogao ono što je zanimljivo smislio i zapisati. A mi smo se sada zabavili jer smo naučili sva slova i mogli smo ovo pročitati. Je li tako? Zaista je lijepo znati cijelu abecedu. Zaista je lijepo znati sva slova. Recite mi, znate li u kojim knjigama možemo naći sve ove odgovore? Koje su to knjige? Možemo naći u enciklopedijama, u različitim časopisima. Odlično. U našim udžbenicima. Bravo. Divno. Ja ću ti zadati sada jedan zadatak. Kada si dobro naučio abecedu, tvoj zadatak je imena svih učenika iz razreda napisati abecednim redom. Sretno, znam da to možeš.